Kangkirang bong Assam Din Minister Sarpo Himanta Biswa Sarma pen Arboretum pen Chenglok Dipurong Supi Alok Thong Nobya Kumlin Jambuliat Thong Impusi Radapan ke Panong MEC Rina Terang Pipen Baida Lapen Upilang Suhumri Damsi Rada Tumapanta Kacetong Tekang KSA KSU pen Chenglok Hampang Asong Song Trok Sia Tumpen Kontak Krihini Kangkir ke Pak Kecun Kardom Karbi Prime Tang pen Liberta Tang Thare Harmony Ben and Bertam Pen Arjik Tha Assam Din Minister Sarpo Himanta Biswa Sarma Arkoi Inkora Pho Arni Dipu Arong Supinang Palepen Matipung Along Kaselam Arboretum Pen Chenglok Asonason Asai Ing Pusi Karbi Anglong Arat Arideng Pajir Tekang Ghonta Krihini Karbi Anglong Kangkir Angbong Arko Inkora Pho Arni Assam Okpran Lapen Din a Minister Sarpo Himanta Biswa Sarma Dipurong Supi Along Nanglesi Ru Samson Singh Ti Akiman Abari Adung Kesoy Thongnobe Akumlin Dipu ATP Angbong Kasalam Jambuliathon Police Point Isipen Madipung Tineli Atowar Amlapati Pen Rong Pharpi Rong Bekedam Atowar Ingpu et Api Madipung Along Arboretum Ingpusi Karbi Anglong Arat Arideng Pajir Tekang Arboretum Along Asonason Asai Ingpu Kang et Api Chutianala Along Vijay Utsop Along Ta Minister Sarma Chetong Dun জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি সংগঠন আছে তেওঁলোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু আমাৰ কেবিনেট সাব কমিটিসমূহে কেবিনেট সাব কমিটিয়ে এই গোটেই সংগঠনসমূহক সাক্ষাৎ কৰিব তাৰ আগত তেখেতসকলে কিছু কথা জানিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰিছিল আৰু যিখিনি অলপ সন্দেহ শংকা আছিল সেইবিলাক আঁতৰ কৰাৰ বাবে এই আলোচনাটো অনুষ্ঠিত হৈছে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলে কৈছে যে 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যদি ৰাজ্যসভাত বিল পাছ নহয় তেওঁলোকে আন্দোলন এইটো কথা তেনেকৈ নহয় কথাটো হ'ল যে অসমৰ যিসকল বৰ্তমানৰ জনজাতি আছে বড়ো কাৰ্বি ৰাভা মিচিং তেওঁলোকৰ শংকা দূৰ কৰিব আৰু 6 জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰি এই কামটো কৰিব লাগিব আৰু যদি আমাৰ মাজত বুজাবুজি নাথাকে একতা নাথাকে চৰকাৰে যদি একপক্ষীয়ভাৱে কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে অসমত এটা ডাঙৰ ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ উদ্গীৰণ হ'ব গতিকে বিষয়টো আমি সকলোকে স্পষ্ট কৰিছোঁ যে কোনো এজন মানুহৰ অন্তৰত দুখ নিদিয়াকৈ এই কামটো কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰি এই কথাখিনি আমি স্পষ্টভাৱে গম পাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোক তেওঁলোকৰ যদি বিশেষ ক্ষতি নহয় বা তেওঁলোকৰ যদি পাই থকা সুবিধাখিনি সংৰক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নতুনকৈ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণত কোনো আপত্তি নকৰে আৰু সেই ধৰণৰ এটা ভাল পৰিৱেশ এটা আমি নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত আন্দোলন বা এই ধৰণৰ চৰম সীমা এইবিলাকে পৰিস্থিতি জটিল কৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যিটো এটা সকলোৰে কথা বুজি সমাজখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ যি চিন্তা বৰ্তমান হৈছে সেই পজিটিভ চিন্তাধাৰাটোহে আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে Vijay Utsop Amai Pialong Non Hejong Town Committee Kilik Kihai Akimi Commissioner Atumaphan Minister Kurwang Thu Pajir MEC D Uping Maslai Richard Stockby Congress Pen Kihai Ward Commissioner Pen Chenglok Iye Mabarin Jiwan Chandra Phatak Lapen Ari Sangho Atum BJP Along Chingbedun Vijay Utsop Apharman Minister Kaning JK Parivartan Mate Kachelarji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Kuti Pharo Plira Lak Trok Kep An Pakam Porlo Non Hejong Karbi Anglong Aphan Kuti Pharo Hinira Lak Trok Kep Atangka Nanglo Elu Puta Minister Sarma Pen Pacheta তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিল যে অসমত এনেকুৱা এটা দিন আহিব যিটো দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে লোকসভাৰ 7খন আসন দখল কৰিব কোনেও ভবা নাছিল যে অসমৰ গোটেইবিলাক মিউনিচিপালিটি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হাতলৈ যাব কোনেও ভাবা নাছিল
যে অসমত এখন বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু হয়তো কোনেও ভাবিব পৰা নাছিল যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে পঞ্চায়তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্যসকল নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু কোনোবাই যদি এই গোটেই কথাবিলাকো ভাবিছিল অন্ততঃ কোনেও এইটো কথা কল্পনা কৰা নাছিল যে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ হ'ব তেনেকুৱা কল্পনা কোনেও কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু ৰাইজ আপোনালোকে দেখিলে যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন হৈছিল মাত্ৰ দুজনক বাদ দি আমি ইয়াত সকলোবোৰ সিট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল Minister Karbi Anglong kebang along pachiton si Karbi Anglong Autonomous Council akimi secretariat along kajing thu raputha awe kirui amai tapado Number 9 Amren constituency ke parlo angkang Hamren pen kilometer inquire nar cap an kahelo Kari motor liun ipin adim upilang so polling station ke parlo baida ahawar along arkoi niphai inquire pli arni MSC Rina terang pipen kahumri dam Abirta Perangke Honda Kroben Birta Nampale. Card news ahin pen kedam tang ani kan haladak arat kiduk kisung alam the. Rat pen tihuciput abirta. Radapan. Clardak pen pachini det api. Local MSC Rina terangpi akeng pen dam si kahumri kepado dam ajok. Haladak aradatum aning karong chipi RJ Theglong. MSC Rina terangpi pen Pongjang Repen Baida an akeng pen loksi kedam nan. Athe bangso towar pinier nian takari motor lelipin lang. Alang Lilong MEC Pawan Kumar Rai VDC Chairman Lucas Milik West Karbi Anglong ST Morcha Achun Bang Agustin Hanseta Chetongdu MEC Rina Terang Pipen Cipaduk si Baida Lapen Upilang So Ahawar Aradapan Kahumri Dampen Aning Kanjing Sam Ajok Trek Jam Political Song Apan Kekroyarat Atum Kaduka Wepen Don Nar Kep Kep Arat Atum BJP Along Chingbedun Mai Along Prapjin Pen Baida Along Patua Klam Lapen Mai Ahongjai Kikim Ji upon MEC Rina terang pipen lamcak cipi tekang. Borfi, wasa borfi la lama tatumla, tumbang lama patru, aklam ni putat kapat iklam dikai ya pansi, ni laso iskin na sama ni dentoni lo. Anparta baida ke sung nai, lake towar hello, lasi ajat pen sitame towar ke nang selam piwek puputa lamcak cipi tekang, lasupi haladak arat pen, cora nesan cora pruisi cipadi tekang. Karbi Anglong angkang KSA KSU KSYC DSU pen chenglok hampang asong song trok sia tum chilang pet pen arkoi ni phain ko la pho arni ada por phai pho pen arni tili pho an contact krihini kangkir ke pha towar karang kha la pen tayar me ke thor angbong pen kangkir ke pha ke chun abirta pherang ke pen ka news long birta nang pale Northeast angkang PCTNSIP Amendment Bill 2016 aputha khur chudut apisitami BJP asongatum anu cheden de ajok Karbi Anglong along ta apong hampang asongatum chisong si kham khelu sitami pinier ni anta BJP asongatum pen kepa prai jia phan kamatha dam awe pusi hampang asongatum pen kejong pado Karbi Anglong MP dipurong supi along Assam Minister Dr Himanta Biswa Sarma kewang arni hampang asongatum pen Anikang samsi cipaklang si Karbi Anglong angkang kangkir phapono hampang asong tumpen Karbi Anglong angkang ghonta krihini kangkir ke phapona hut dipu manjaga cheleng atowarpi lower dilaji LP school athengno along tayar me ke kai pen towar karangkha asai kedeng Lapen dipu landing road along ta mege thor pen towar karangkha asai pado anparta halapo NS 36 atowar pi silvata along ta thengpi arong ke the pakre pen towar karangkha asai pado pon nan malam support him birtamo tanpon eksena
In continuation of this office notification number ADSDE 213/2013 to 2014-48 dated 12/9/2018, it is for information to all concerned that the office of the Additional Director of Sericulture Diffu Karbi Anglong will hold interview YY voice for the post of grade 4 Chokidar under the Department of Sericulture as per program given below. Note the ADA will be provided by the department. The candidate should bring all their documents in original on the day of the interview. No separate call letter will be issued for interview YY voice for the post of Chokidar. First time at DIFU, First International Trade Fair 2019 from 18 January to 30 January at DIFU Club. A huge branded and collection of handicrafts from different states of India such as Delhi, Kashmir, Ludhiana, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh, Kolkata, Punjab, etc. A beautiful melamine kitchen items of Bangladesh are available here. You will get all the needful and householding accessories including food items here. There is no any fee required for entry. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 600-1863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dinamo piputat bertalong wang tulong. Dogmoka rong supilong. Arkoi ni pa engkoi rapho arni. Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Teron pen Japon si. Man kedo Assam Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apan kangthum karnia birta karniusulong birta tangle. Number 15 Mahamaya Constituency MBC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Teron pen Japon si ongdung arar atum pen arkoi ni pa engkoi rapho arni adap apor malom pen. Man kedo Assam a Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong nakahumri apang kibang ho domoka rong supi na kilud ahut kangthum karne padupol. Engkoi ra troxy angdeng Karbi lamet amai ningkan esek amai pichiri gendeng hempu mukrang aklamalong. Karbi lamet amai denarong aropen kecepate dun abang pubang pia tumaphan. Arkoi ni phang kora pho arni karcho birta pherang kiben birta nang pale. Non hejong ingdeng ingkoi ra troxy Karbi lamet amai ningkan esek amai pichiri gendeng hempu mukrang aklamalong arkoi ni phang ingkoi ra CR ni pen ni phang ingkoi ra PR ni an ke paman pon along Karbi lamet amai dengong aropen kecepate dun atum nong ikelong abang pubang pia tum apa dengong Karbi lamet amai aropen arkoi ni phang ingkoi ra pho adap por phai kep apor archo por kecepate along nong ikelong dun abang pubang pia tum laki sar don sing tipen tomo barim ketok along first prize Tumu suke tok along ta first prize la pen chisik sipin pen lam theke jai along third prize sir Mohendra terang tumu suke tok along second prize Sami Sumbi teron pi Arjan ki along first prize Sami Rujuni teron pi Klimsumar ahirjir ke tok along second prize sir Khonsing teron adim along Amad lam jir ke tok along third prize la pen thare jirsong teron Arjan ki along third prize chepalong dun
Karbi Prime Time la pasi kang ton ponigla dome thakbe kurwang thu